Kewala ane kena hancang ide doa komputer tadi pas sangat ide kelulutan tekena agung uling penjali itu. Uling nana kiri na, yen pet rauh ide dua agung istri uli penjali to, yen suba suong jalan sekang ajakin yen odor, yen suong yen aja gentungan ke pangkongnya. Sakewala yat nain pang tekan dia ada tahu. Nene tekat. Sakewala yen dimone rasa noleh cang. Jak pas keliwat coba kedak pasang cang. Cal. Muda ci ajak ki sentul kan dia dini. Menyen aja cang ngomong. Ye, muda ci macang-cang dia. Men keken cang kenyi. Wah. Nyi cang acuh polon ci ya. Kan orang kan nasi kan belian jangan. Orang ya. Desa gerak nyodor cang nasi ngene. Muda ci ngaras kata. Dah. Apa? Belian gelahi jo. Kemudian cang tak koneng kada nyi ngajak majangkut. Terus ci orang cang menyi dia. Ojo yo. Tak pula dah. Ngebak odor cang buat mana? Kenal cang aja kango ah. Ni udiang mai kena melagena. Cang nama rapi ja belen cang udah cang keniang jadi. Anak sebuah madue rapi nyai ngeboteng. Mi yen nganan terus serau ide dua ko ni kantong cang nasi kepang. Aduh, aku udah cang datang centong jadi jal. Jak kosong. Tik kolone. Ya, boleh. Oh, Kang. Ya, itu anak olahraga. Apa? Olahraga. Olahraga ada uluk itu di kodan aden gak olahraga. Ya coba gitu. Kan olahraga. Kadang-kadang tuman jiwane kan. Bani lah. Gelang len jak sahaso ipok saya denglang eken ha Ada subuh dah jangan yang nentan subuh sekali tepukan gelang menap wih bani ai bancina jangan mah perulangan tak dia majom dogen aduh Anda beli tas yang nyala. Apa? Nyala. Ini nyala nih. Sirang ngenyal. Dia ngenyal tanah. Nampak tak jagor gena. Yang sama iban itu nah. Yang silip san. Tegak cair marap kapenang gelah. Cai bani kapenang adeng lah, arat datu. Rumah sakne cai bani kapenang gusten cai pedidi. Kalau kengken hidapin ya. Beli agong tiang serang wang beli tuni tiang uya beli. Aja, uling tuni kulit ketuang jadi dia. Atau tenentan kok. Bisa iban cimetingkana. Ni nak nu dayuh pasang rata bang.
yen prade subuh memurti murkane di paukuran lah tanpa riwang nih cai lakar mebelulangan dini tawang. Aduh, Raben belum ngocokan dewa sampun play banget nih beco. Apa? Play banget nih beco. Ada Bliagong, Bliagong. Menap, jangan petal kan gok kan ya. Menap goyang dini negak. Negak ang ibu dini negak. Ayo kelenyak Negak mensejak kacak. Goyang. Aku asingnya negak. Ada dua go. Yang main beli, lihat yang main. Dua go. Enten anak budak dua go. Sapot di tiang bot tinggal di kena pidri kedua go. Aden berarti jo ajak cai nih. Enten anak budak lai bang ni kena pindah ke budak. Ai bang. Nge ni kena pidri cak dua go. Oh milu lakar beki kapan lah. Sapot di tiang jual cak dua go cak dua go. Nak budo. Apa orang Cina? Udah tiang tik-tik beli milu nih tiang. Adi jaga gini. Aduh tiang Ida dua gol putra. Adi jaga gini wo cara silinder. Nah janganlah beli udah ciberat. Dong subuh jadi dewa somah beli nih bakat legenang. Tiang tik-tik beli aduh sakitnya kayu gede ngon beli tik-tik tiang. Kenapa nih dewa nih sakit? Ada tik-tik beli. Kamu becek. Maro orang cokornya sakit perjani metimpuh mecek no. Sampai sayang. Jol. Tapi ampun sama rata. Ampun legenda nih tek dah. Dong biasa sanci melaksanu ko kene. Diharap gelah ulat cai subakti. Sakewala. Diurin gelah dong kene pari tingkah cai ni. Sangkane kengken di dokternya. Hah? Cai sudah mat memarahkan diri. Celemane tidong gawe nene. Yang kene tingkah para kembali jakar dan sebiagang. Kau kene ngalah para ke kene. Jangan. Ya. Benar-benar ngi banci metingkah kengken ya. Ya namun bak pedane swecang gelah marap kapinang cai. Ada mirip tuna ne katibo marap kapin kodanci makadadua. Jangan sampun bakti talar. Ampun ngayah nikah gide dua gong istri. Apa bakti? Baktin cini bobeki. Biagang. Mangken di dumun titiang sampan suwe marapi ngireng beli. Mangken karya na titiang karya pekeraban na biagang. Abi, kanti sing dewa lakar nageh. Umanti nak mulu lakar laksanain beli nak subuh mataki-taki. Sing makelo umanti karyo pawiwahan beli kelawan dewa lakar memati. Pangjak ngelebihin kapenang nilen-lenan yang di duro negara makeloni abulan karyo pawiwahane. Diningan lipuren beline pang bumanti wibuh. Lu bulan makelone beli lakar ngadang rame-rame manti pang macirisan kawibuhan puri panjanu. Inge Bliagong rerahan titiang rame-rame jakabulan pitung dino Bliagong pangtan mereren pedang lemah. Nah, dekewah. Ini ada parkan beli yang makadadu pang majalah. Sol, Yang tuh, Ya. yang saja cai bakti nu ingat kapen tanah pelekadan cai ini. Dini subone jani edengang. Cai subon nawang. Kelah lakar engal mau pekara kawani yadi. Dadi pang meciri kawibuhane. Cai makadadu jani ngusayang. Pangade
bali-balian pinganan abulan pitung dino makelone. Ya kanti nang lu bulan tadi masih. Mungkin titiang pacang rarahang palungo cokor dewo, ilen-ilen, mangno presiden suenel, abulan pitung dino. Nah, ay nge, yan sabun nikam, nge palungo cokor dewo. jagatak besana ning igal-igalan yang ada dini. Inge sami jagi atur ang titiang ring pelungo cokor dewo. Sekuantan jantos, titiang jagi rarahang pelungo cokor dewo ilen-ilen, igal-igalan. Mau jalan mah? Belakang, ya sepeng ngiring. Ngiring, kolam ngiring belakang. Nah, kolam ya. Oh, bali-balian apa alih, igal-igalan apa alih. Dong dijal yang igal-igalan abulan pitung dino petang lemah sado. Nah, igal-igalan apa nasing pangman, pang kanti, abulan pitung dino, barong bangkung alih, barong ket alih, Barong bangkong. barong landung alih, Memang kejang lume ya. ajere, Be orang arjo ajero. arje alih pedo. Nah, yang kita jalan menjalan cai susop dekat ke tepi sireng ngena igal-igalane pangayah mai ke puri. Nah, jalan-jalan. Eh? Jak. Orang lagi apa-apa dari raja, dengan uang perjalanan itu dalam barang kan, garang perjalanan kan. Aing jak sing bisa ditiang metakoh tadi raja ken-kenan niki man. Keleng kene potongan raja ne. Mesaput ngena potongane to. Basa ngenyole jet ngi ken-kenan ile dang. Bates dengan batesnya ini, magelat saya ngajak ke Prameswari itu sudah di kelas. Unyangan di tadi raja di Lampung Igala kendan. Ah, Pai. Sekarang di rapin lah. Rapin canggih to deh. Bahaya ngerapin. saya misi jodoh bro. Bilang wibawan raja nih yang misi itu doang saya. Apa mau wibawa, ken-ken sangan ratu nih pagi itu nanti. Pai, aing kewa dari raja. Sangkal jani melajan, beli dari rajo, kengken, tingkah rajo pangketo, pato beli sing nadi mekejas gitu lah. gitu. Gitu. Nah, Sekar, nyai dari Prameswari, sing dari nyeng sing dari kita bro. Tinggi sapun api di yang mangdo kalam, Kang kalem memunyi seperlon lagi nih memunyi. tinggi. yang namun to jak kango san gua dari raja. Sapun api kange. Mungkin numun, balik bos-bos, dia yang sapun api nih kini. Iya yang ada rame-rame, dekat di puri Panjanu sih gitu. Iya dengang dari raja, di Sekar, dari Prameswari, nyai Kang Wang dari Galuh Liku, nak kayak nang. Unik kediangnya, ajak awak-awak, jak menangki je, naksing gitu, Kang Wang. Sapun ipa, iring-iring, nak dua go. Jalan. Iki ambilang masih sini niki kan. Nih, Nyai menjalan apa dari raja? Nah, Dodang melai. Nepukin anak rame-rame teko. Tegarang nih tako nih mirip nih nawang dija ada sebut igal-igalan. nawagang jero nak lanang, ya dia anak istri, rinjo wenten sebun igal-igalan. aduh igal-igalan mesebon ken-kennya. Pandawang, ini raja not. Biasa ken-kenan. Nanti nak metakon orang raja. Col, ini kone raja, Col. Raja apa cara atas ini? Apa cara atat?
Nak saja ni raja, tahu anci, sehingga raja sang nateng ratu, ni rajan kelinci. Apa? Mare ngomong. Sang kacang orang caratat, mare ngomong kejir. Duri mesti kenyir. Siap Cita Bang. Cici lemah peken ni. Maro cang majalan. Saya tahu anci raja cang ni. Hah? Nawagang, Apa raja kelinci apa? nawagang puniki sang nada ratu. Raja ni raja not. Raja saking je puniki nawagang. Raja uling di Suralaya. Betul. Oh, ni raja oleh Surabaya. Apa Surabaya? Ajan jelema kopeng curak tenan ni. Raja uling di Suralaya. Ni Raben Cangi. Ay, ya nasa punika nawagang. Titiang mawinan mereka nintan sios gumanti ngerarah ilen-ilen. Oh ni cana igal-igalan ni. Aduh, Raja apa misi gali-galang pada? Ada raja ngelawang. Aduh, nyen. Oh, niki jero raja bisa ngigal pada. Ni nak kedrama ni. Oh, gitu. Ni idap ni cana di raja gitu. Oh, raja-raja di drama. Oh ni cana ni raja ni seko drama. Nya mangke di diang rao. Gumanti ngatur ayah mereka ke puri penjanu punika. Oh, nenek kang aturang ayah ke Puri Panjanu. Di diang wadah panjang. Sedang luwong ini ya. Dicoco Jangan dong. nenek masih ke pernikahan masih ngalih igal-igalang. Ni cana dok kang ayah ingalin. Kacau. Iya bener kan rawang. Sang perumarki ni Ijak ke puri cang. Ini pak aturang malu mau. Jalan, John. Bang ada Ay, sih ibu igal-igalang. Ya. Biagong, puniki sampun rame biagong. Banyak tangker yang akan beli. Ay, nawagang titiang doagung putra. Puniki sampun presiden untuk titiang ngerarahang palungo cokor dewa. Ay, ilen-ilen mangna presiden. Abulan pitung dina puniki dong. Nah, sekan pergina sarang sami asebon bahkan di tiang meriki. Nenek inan pergina nyen. Apa kelabo nih igale malu? Menyene lakar pemucuk Inan pergina ni. Lanang, di diang sampun inan pergina ni. Oh igal-igalangnya apa nih kalaturang si malu? Pinerian legong, buasan legong drama sapunika. Pesun legong misi drama betul. Oh tadi lepas ni legong gitu. Sud legong maro drama. Misi tari lepas. Tari ini lepas. Begitu tari metegol padahal. Badah sintawang tari ekstra dan ni. Oh ekstra si malu. Kadensi tari lepas pegat-pegatan tari ini. Made. Ngayah malu ngayah. Igal apa kan igalang tu. Tari lepas apa toh? Kalau sekali mangkir napi. Tiga apa ya ada apa? Oh manuk rawa. Nanang melang-melang. Bagong. Niki aten di tiang pacang ngaturang ayah. Enten igal-igalan manuk rawa. Oh gitu. Ini di Biagong, niki pergina ni. pernah. Bagus saja. Mok melang negak mok. Weh, sini kau. Cang rapi, cang. tu. Apa mau? Tawang ci dia dua gong istri tau. Raben dia dua gong. Kedecang nak pengayah biasa tu. Ngawak-ngawak. Iwas ni. Ya namun tu wibawa ni aden gelah. Sajum-ajum. Tu jegek ni. Awak cai. Cipragina, yan ada sini. Bagus jadi. Tuagong istri. Tidyang mawasta. Iya makelot tang orang adan ke gres ke tuang. Tidyang mawasta. Imade lecir. Iya maden lecir. Duhung sanadan. Nawagang. Puniki madan imade lecir.
Puniki nyoman locong. Betul kan si nyoman locong. Sang ke dalam goboy. Ya namanya bagus semadani lecir. Puniki wehan titiang ada. Nak ditiang lah nyamuk Adi, kemudian. kemudian ada nih ket Ramang, pemekasnya ngatur-aturan ya. Nah, Oh, Dik. manuk apa dah? Manuk rawa-rawa. Oh, manuk rawa, kanan manuk rawa-rawa. Sa punika mangke titiang pacang mesolah dua. Nah. Nah, Lane. Ini pengang lah sih. Aduh, son mendang igal main malu deh. Decer. Dicit. Ada lo wong jasa nama di mana jana bagus. Main. Dia. Aduh. Adi, nak kengken unuk nenenan. Mungkin dia suat berabi serang beli. Meniki lecer kangon tiang kurangnya bagus. Wih. Nang do buduh-buduh ang ragona. Ujang manuk rawa kemong ale kisah sedot Wih, kang. iyan kene unuk ya. Beli merasa sang sayo. Ni ulati yang beli gumanti pang presiden ngaliyangin kayun beli nih kayun dewo. Kewalu. Tekan ya nih mai ngawenang beli sakit hati. Keburi dewo keburi. Nah, beli tak di mana cepok dong orang nang. Wih kengken tunen keburi nih. Laturin kepurian. Buri. Saja. Tuna sampura titiang. Memangke titiang wosam sampur ngaturan ayah. Puniki belen titiang pacang memangke ngatur ayah dong. Yang usir mau pamit. Celemo bas ngancop. Lakon makliang to. Ini drama nih Jani. Payu nih ngigal drama nih. Kene nene. Ini ben apa kalau atur orang benenenang? Nih kita drama tuh. Boso tadi drama ben kau ngipuh ada lah nih. Hah? Yang dados tunas malah pisah nih kan. Aduh. Mana? Punya lengkat rauh pun niki dua aku. Bicara banyak atur orang ayah niki. San. Biasa yang made blog masih marogan ketendakem main ke ajak dukung musi sing pang di odor na sa cunguh ni dah. Alo dah jai mau pedo. Kene drama ama kelocang ang tiang. Weh jang makin. Mendiang ijar lah sabli. Barang-barang di jalan. Barang. Adi, Aingnya titiang beli agong. mau beli agong nih. Iya, mengkone nih. Oh, banyak mana kita pak? Boh. Adi, Aingnya titiang. wih, peromano bagyo beli dari raja. Merabian ngajak Adi. Mirip raja nih, niken sing teko.
Rajo ni ani dijo ngoyong-ngoyong ani sing tawang beli ani sing teko mai. Beliagong dados lali beliagong tanuning semeton beline ring pejarakan durung rau. Iya namun iki sampun makwe semetone sami rau kados kasep aren beline saking pejarakan beliagong. Nak beli bom utus pada kamu kau pejarakan. Pan mirip kasepan mirip gelam lah nih yadi lah nih itu. Nggih jantos dumon rien beliagong. Beliagong, Nih, ini menawi beliagong nenten ngaji sepengrau di tiang. Sayu wakti sekali wecanan beli sarang imok agung dados kasep sepenangkilan di tiang rengangan beli sake mohon ampuro yang di tiang beliagong. aduh, lagu karena beli ini. Adi tangkel marut bukan beli. Apa-apa tuh? Beliagong, menawi teh beliagong sampun uning iri kering pandegaran di tiang nenten mederbe napi sake mohon wadah wenten aturan di tiang amatro rengangan beli sane merupa pisang mas. Repot dan gelap apa-apa mai. Beli nak boliung lah kau keto-keto. Ajen di dia nanti kan mai belaga kena beli ni. Ngapa biu pada. Sake wonten wenten aturan di tiang niki ambil beli ambil. Nah, yang saya nak ide, lek masih. Beliagong sampuna beliagong bas kadropon wau wenten aren beline saking pejarakan ngaturin beliagong pisang. Sampuna beliagong bas kadropon pikayonen rien. Pika ni kengke ni. Kocap yen ning titiang miragi. Puniki panglingsere. Yen wentang kocap beliagong ngejoten rayonang kocap sulobang dumon ring longan. Yang udiang patoh di lampane misi biung mas pada. Yang ni kengke ni nenek. Mat. Tersinggung bener bayu ni. Nah, ini kiwendang pergi aja ngapul lampan biung mas tekamai. Aja tawah-tawasan. Dadi tekan yo ni mai. Rasa masa sinir marap kapen gelah. Segitu rasanya ya. Ini kan dipikul aku. Lu dah dok entan yo kodo yang merasa negakan kedebong jete belos. Kemudian nanti jadi tiang iwangan. Oh, wonten wendana ngocano ring didiang dokong pada mang didiang jadmon puniki makin kelas untuk didiang mak sampean dokong. Mari suat pergi nang ikan. Igal-igalang apa namanya drama apa polo na pergi nang ini tengok jakonya. Lawan mede. Dia takut. Kita mangandani. Sing benang gelah paman lakar melaksana. Rehye. Marupa durat maka tekamai. Ada dini diancak-ancak kuri panjanu ni. Umanti mulu gelah wenang lakar ngarpen. Kewala, yen prade kapas kasor yang gelah. Itu lautang paman mobil pati merapapin kau kudang. Dokong ya tu parumo tu kodong biasa kan. Wong rari kau ibu. Lawan deh, dia takut deh. Kebiasaan kebetan ibu ni. Sajan jelema sing matolehan ke samping. Amulken ibu ngabo penampih. Awanan, langkanu ibu tekamai. Bani melaksana tarahayu. Abesik beli ibu ni. Subuh bani pak turmaning. Nyelekang ieu aden belah somah dini. Somah gelah. Parami suaren belah dini. Guna, aduh. Patekan cani ngabo igal-igalan. Ni parasida. Nyakitan kali gelah. Jadi tanah nosa ibu ni. Lawan deh. Lawan. Hai Ratu Aristano. Nista cai dari sang nada ratu. Apang pedas cai nawang. Wakil tekamai. Tuara jenagan ngaterayah gini bancai ini. Mula ngagan nyendokan ke perwiran. Mungkin ke perwiran cai lautan. Wakil pesadia Nah, pertama. ingin lawan. Kerasa banci. Aduh. Wih, maru wakil maduhan. Kadang ibu, wakil lakar makirig. Nah, ikan ni. Tanah rasan cai ini. Tanang dok ibu ni. Cimpong ni ibu tu kami ya. Kom.
Tuh, wek. Ini misi ulat. Mendaging ulat. Adi, Kandun beliau lengan didiang. Hari Kunti Dewa. Niki hari ini saking puri panjali doang kok. Aduh biagong, ada paman juang purana yang apa man? Ini jelema ini dijatuh ke main ya. Yang Raben beli main biagong. Raden Plungo Cokor Dewa hari ini saking panjali. Aduh biagong. Telah seng merasa ngelah Rabi buku kini. Mapan saya ingat gelah. Raben gelah. Turmaning dampaten gelah yang tamu. Kumanti tuah iya di hari Kunti. Padan Putrining biang Raben beli biagong. Badri ke pura. Kemudian ibu lantas main nyelengkatin gelah. Ye, tiang kadang ampun ambil beli. Rap udah Bagong, bisa yang mangkini titiang. Titiang mangkini pedo dari raja. Pocong munahang. Sana neng momu angkara di kubur. Raja boleh di Panjali. Ratna datu nebo ani. Lakar mau mati yang iban ini dong. Weh, Narasang nebo. Cai jelema jak makejang. Ini Pati Agung Panjali teke mai tuah lakar nyejak tenas cai ini onya. Jejak bot nebo pepate. Nebo rasana. Beli pada Wah, niki Gusti Patih. Makin Yen beli lakar dengkak dengkit ini sing ada gunane. Eno irang cingak kena diban cingah liu pisan panjake. Mumpung panjake dini mau kejang mau kumpul itu diban cingah. Yani nayang suluhin ragan beli ni. Yang lakar matakon kapin panjake. Kengken ni sujati ni. Pariambakan beli ni. Dawagan di tiang. Ring idedane sarang sami. Sedurunge Putren Ratu ni saking Panjali rauh mriki. Ida dua gong gede meraki rabi kalintang becik pisan. Sake wonten disampune wonten tamu raris wuh ka sapuniki sapa sira saning ranayang. Ratu ni saking Panjali nggih. Saya waktu sapunika. Aing takon makejang mesaut. Antos nang yanan teh kalemung makejang makalung sebasang pak. biagong. Rianto kana mangkin maka sami sampun padam. Ireng na mangkin. Mawali asapun api do kirien pemargin dina sarang titiang beli. Ade, kumandin tulen lakar ulat yang di dalam marginan. Ireng beli. Oke, para pemirsa sarang sami. Asap unika maka daging takut cari tu sana sampun aturan